Assalamualaikum kaum Islam, inongon agam Tuhan muda. Pemangon ayah geduk bapintu tetahe-tahe bak gepreh gata kadang suhonda kadang sumoto maglip lesiga pikenyan gata kadang suhonda kadang sumoto maglip lesiga pikenyan gata gata hai ane mantang lamranta pajan truhne wa kena bak poma ayah pirindu ke anak sidra dak jet berdima nyan ayah gata ayah pirindu ke anak sidra dak jet berdima nyan ayah gata teringat pama uraraya kata ane lamranta pagi panhawa oh ban luha langsung pemawa kasang kadroh dema nyan ayah bunda oh ban luha langsung pemawa sang kadroh dema ayah ngan bunda bek ke hati pema uranya lon pasti lon wa kenan lon gisam ada pih dilon mepeng cit katan ke poma sayang pasti lon gisa ada pih dilon mepeng cit katan ke poma sayang ulun usaha wahai ane bek sedih hati gatahan tom cere lam doa poma kadang oh singa pemahanale ane bohante tak kirim doa kadang ane wa pemahanale ane bohante tak kirim doa